kule tulikotoka. Report kami manyocha nono buga omende county manaroko yango ni county no sewito ma oktene shillings million 300 kokale chudo ma imiyo jotije 535 ma ok opuodhi. Kaka Lydia Okeolero gavana manaroko singo golo jotije go e buge mag chudo mag county no ka jogo mosebedo ka yudo chudo makamago ibiro dadho gi kendo ibiro kaune gi okang' mar chik. Ne en wach mano gol gi Governor Manarok Patrick Ole Ntutu nyasi mar chiwo omenda mag bursary ne jopuonjre county Manarok. Ole Ntutu yango duoko mar nonro manyocha itimo gi kambi mar Agmond International manyocha kolo ibuge mag omenda mag county Manarok. E report makamano oyangore ni omenda makwane romo siling million 300 oselalo county Manarok kalore gi bedo ni jotije moko makwan gi romo 535 ma osebedo kayudo chudo mag osara ma ok owinjore. Lengo kubwa ambayo mimi nilikuwa nataka nijue ni kwa nini tunalipa mshahara kubwa sana. Mmesikia ni karibu milioni 300 na hiyo ni pesa mingi sana. So tunataka kureduce hiyo wage bill iwe ni kidogo. Kuna wale ambayo tumeambiwa wako na fake certificates kutoka kwa mashule ama kutoka kwa universities. Sisi hatuna, otherwise ni kwamba kutoa hawa kwa ile payroll yetu. Wale 535 ambayo nilizungumzia hawa bado hatujasema kama watatolewa, lakini watakuja kwa baraza yangu na Public Service Board. Owacho ni tim no seduoko chien kwan tije ni rawere man kod lony mowinjore kama kuom jotije county no bende oyangore ni onge kod lony mowinjore ka koro singo timo nonro mowinjore ewi wach makamano. Kuna vijana wengi ambao wamekuwa wakikuja hapa kwa county government wakitafuta kazi. Hatuna nafasi kwa sababu kulingana na ile sheria ambayo imewekwa kuna ceiling. So kama mtu afanyi kazi na yeye akona fake papers, tutawatoa hawa ndio tupate nafasi ya kuandika vijana wengine wetu ambayo wakikuja watatufanyia kazi. Ogoyo erokamano ne jotije county Manarok moserutaya kosingo ni gibiro yudo aeri magi kaka owinjore. Wale ambao wameretire sisi tunashukuru sana kwa ile kazi ambayo wamefanya na sasa hivi tutawapea hawa certificate au tunashukuru kwa ile kazi ambayo wamefanya na ni 143. Governor no chiwo omenda mag somo kata bursary maromo siling million 400 na jopuonjre maromo 47,308 maya county Manarok. Chenro manopogi jadolo mar kanisa mar Anglican Archbishop Jackson Olisapet. Hatutaki tu iwekwe politics mambo ya bursary. Hatutaki kabisa. Ama nyinyi wasasi mnataka kuwekwa ati mambo ya nini? Alafu ati mtu ana insert watu waende kwa TV kusema ati sisi tumeshindwa kwa bursary. Mbona hao wengine wamekubali? Wewe tu peke yako ndio utashindwa bana. Na kama unaona ni ngumu mimi mwenyewe nitafanya. Nimeona watoto wetu wasichana. Wazazi tulinde hawa watoto. Na sisi wote tulinde hawa watoto wamalize masomo. Simliona profesa mama? Nini inawazuia? Tuhakikisha tumemaliza ukeketaji watoto wetu wakiwa wachanga. Hata hiyo haikubaliki kabisa. It is against the law. Tuachane na kuoza hawa watoto wakiwa wachanga. Tuachane na kukata maisha yao kabla hawajafika. Nyasi no yore gi jotelo bura maya county Manarok duto manonyiso mor margi e chenro mar siro somo e county Manarok. Milioni 400 mwapigia hao makofi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi manager Lupjatan Piny Rigathi